noneho wa musore wanyu ngo ni yewe w'umuproducer ushaka gukuramo ba Emet ndetse n'abandi bose yaraje yifatira umukecuru Shadyboo aramukanika mubesha umugati wo guhereza abana biwe aramubwira ati ngwino dukina utuntu tw'urukundo kugira ngo nanjye abanyarwanda bambone b'amatenshoni nanjye kugira ngo mbashe gutwika kahave none utwo dufaranga yamubeshyeye yaratumize bunguri Shadyboo asigara arira mu myotsi. So akazi kararangiye, so yewe gumana amafaranga yawe nayo nyikeneye, keep it. Kirengezo ntanubwo nyine n'amafaranga yawe rubizi. Umukecuru wanyu Shadyboo nyuma yo kumara igihe kinini ari gutwika imbuga nkoranyambaga yarazikongeje nyuma yo kuzuza abafollowers miliyoni ndetse n'imisago nta wundi urayuzuza. Nyuma yo gutwika utuntu twinshi tugiye dutandukanye niho yaje guhura n'aka gasore k'agatekamutwe mwemerera umufungo udahari. Si ukujyaho bakina imitomo bakina urukundo kuri kamera ahantu hose bari kubareba. Shadyboo aka gasore kaza kumuteka umutwe wakasamutwe dore yuko aka gasore ngo kamenyereye kujya karya utwako karya n'utw'abandi ngo ni bimwe mu byangombwa biranga umugabo wa nyawe, kurya utwako karya n'utw'abandi. Yafashe mukecuru aracurika aracurukura amusoma ubwonko arangije amubesha umufungo. Mukecuru nawe si ukwitakuma si ukujya hariya ubusa bashyira hanze muri dushe hose barimo bakina utuntu utamenye twari two. Niho byaje kurangira Shadyboo ari kurira mu myotsi udufaranga bamucucuye dore yuko uyu yewe atari Shadyboo gusa hari n'abandi benshi bari kugenda batanga ibirego bavuga yuko yaba yarabacucuye amafaranga. Uyu musore ngo niwe umusore uri kugenda aca ibintu mu bintu bye bitandukanye harimo mu kijyanye no kwambura, ngo yaba ari itushe yakoresha ahantu hose rwose ngo kwambura ni ibintu bye. Yego ye ngo ku gafaranga nta n'ikintu waza umubwira. abahungu n'abakobwa bo muri imyaka bana nkameze nka nzovu na yaka. Uyu yewe nyuma yo gushaka kwinjira muri competition ya ba Element na ba Rashi n'abandi benshi bagiye batandukanye ba Muriro, ngarashaka kuza we afite utundi tuntu akoresha tukibaza ati se niba ari ikijyanye no kwambura ntazajya afata umufungo w'abasani bikarangira n'ingoma yabemereye gukora atazikoze. Ibyo ni bimwe mu banyarwanda bari kwibaza ndetse bikomeje gucisha ururondogoro kuri ino mihanda imbuga nkoranyambaga, yewe akomeza gutwika nk'umwambuzi. Guys, nk'ibisanzwe uyu ni producer yewe ukomeje kugenda aca ibintu hirya no hino dore yuko yari amafaranga menshi Shadyboo atari makeya gusa. Shadyboo nk'umuntu umenyereye kugenda afata umufungo mwinshi yaramuhebeye yaramuretse. So guys, komeza ukore subscribe tugende twagura umuryango gake gake.